Abusua ati say baby I will be I be na wo China memmo ajo wo Ghana de amemo ache say wo US mpo afi na de ache ho na ha ma ache me ma ha ma ache baby I will be a me chaw edoba say adwumade we so enkwahye sam adwumade we so me am de ho cha me edi am so e ni tekotego na atwe de me no kan hira ho asam me se ebi wato ba hira na so ne ye nkyere se hira ana wawu mukura obi aka che se me hira na akwasidi ama nhira na ba akwanso na oyo e woni ye bia esi ye nhira ho kwan na me ka che se wano kasa e ya akwasidi di menhira ene mpo oyawdie se oni obi boko shota frɛ na de ho asama hye omu eye nhira si kwan we esi akwan ene nyame be ka ne ye enamfo ene subane enamfo ni subane yeso kyerɛ me wadamfo ma kyerɛ usuban enamfo bi wo ha wo si hira kwan enamfo bi wo ha sabe abusua nnome wom wona abrabo aye nnome na ono onam wona susu aso su ba wo so enti ade ba ko esi hira kwan eye nnamfo a ono onam o fa nyonko a ya na wahwe ni nchi o fa nyonko a ya na wahwe ni subane o fa nyonko na wahwe ne kasa mu obi wo kra kasa ade o me so ntimi nya akwadwo hwe adwuma wo beti baye na no kasa eye akwansidie de ma wo nhira enti nyonko a ye fa no ebi eye akwansidie ma ye nhira ekuobo a ye kodom no enipa wo mu no eye akwansidie ma ye nhira nti wo kodom kuo bi a hwe ne yie ene nipa bi wo aso anu wo ko sata fra hwe wo ne yie na wo ye akwansidie de ma wo nhira ebiom usuban bi ye fa ne habit ade bi wo ha ya na napa awia na nwumre akoye akwansidie ama abrabo enti ansa na obebibie akire obi se kukuwa mu sabontene se wo sam bi sa ade am ye be simi nhira kwan na bebie nkwan enti nye se waka bomu a woyo o me de me kwa asore me bo mpa manyame me de betonyo manyame eno ibie kwan yu subani a woda na die ene si nhira kwan nyonko a fa omo ene si nhira kwan onipa bia wo sunsum na ne ana boko sata feso sunsum isunsum betima ya consider ama wo nhira ebiom edema da wadwen process fa na ideas nya wuti bia wo uni utimu bia na efri awofo bi ho ena ka bibi kira wo o chechire ni bi ka bibi kira wo empo pani bi ka bibi kira wo a anya wo de na eda o trimu I will never be able to do this. What I mean to me, yeah, for being here, sir, and for this, and yes, Cassa, Abrabo, I didn't know, saying about Tessia and a Becono. Sir, ideas will go out your prosono. I see and Shiraquai. Maybe a school, may yet be after my mammy, Yajumanyo. Won't you mean your way? Sir, over to me a year no one yan Shira. Yes, I know where you flew Adrian Proso. Send somewhere a cattle Adrian Prosono. And this see we shira kwan enye ye bro adnio we dey mintimi nye si ana ekono ehiafo bi di hia esikafo ye ye de enye ye da wo de sansem adwendwen a wodwen eno esi we shira kwan tibetimi a ene de meka kire ono se adwen bi ebo adwen proso no hwe ne ye fato nsem na ade we nyame adwene hu esi me shira kwan ana esi me nje kwan mamentu na jaja mu na me pene ma meka ne mitimu a ebe kenya me ahye me nkuran na ne bema empo mabrabo ayede na ebiom enamfo anu onam no ya hwe ne ye obu afra wa yenkonkon apatache ba bu afra wa yenkonkon yenkwawewi obu ani subane esi wonhira kwan obu afra wa yenkosi ba sibra obu yenkodi ahurusem sankrofo we na se wo hwe mu ye na pen namfo se ni tekoteko jemijira he na empose kwabra sante enempo obi ana no kasa da ehye nkuran epejaw meka he fiata makro ya ana se efemata kro na ohima diamond se nkrofo we na se uti ona no nsem edibubura enye woni aye nkonkwa na wona no kasa ebu abam na efem hwe usubane a oda na die na se de tie bia no ebe nhira ma ho
abusua ha na meja wo onyame nhira wo mfie mu mbonte so kɔ na ofie bam ye fra me ni tekotego woni onyame entina. This one there I'm telling you what we dey now man because ejuma koja twidi asha say dey what we dey no what we e be crowd dem bonyom no koja twidom no sana fe yenya dey baby because we dey biem suananti ansa na on udi mirika kikiki because one suananti a we wanna zawa na ona makubu da it's some dog can do the nyom no fam na fe yanko tie diamond kase because nyom a okay it's sometimes the day to wase kaka na mabu na mabo bia pese otena trasa ko pese to ni yanko when you're afraid hey yeah Adofono mema munyina ache ede ba bedwam dwumadie so yeda ora ni tego ase na yada ahefo so ase na afen so yada omahene kwabena santi ase na anase ne bi so akoma mpedusa no pay wode enwom ebe kasa akireo ede ahyase omahene kwabena santi atwanetia ede ama o mede bedwam kase no eto aso ede ama na de obete wo mu bi edim akotene se national service wo mu a ewo mu a wo mu esom man no aye eye kire de kire se empelifo ede wonka afen so etua kasa ewo kokro bite ama asafo ache frim ema nipa bi so eprepra kakra ka we hu making kan asoma no pay se bedwam kase ebedi de ma metra diamond memo ache afen me hyase Openipa wada Ghana National Service Scheme ejumekona no meche NSS ne osei SB entry ena wochire mu se meburu na omukọ monten so ekoye ye kire sa aban wo nka no nokure bi anim na ono de osusu se enipa bi omoye amanyofo ena ahye saafo ekutupa ma omokoye sa ye kire no fi se aban ne saafo no omumu bia ka empo no so bi ye National Service ni a aban ne neka ewi inti yenne omuka assistance na munni no say it's May and ye ho adwuma but May no so we are still within the period because you can NSS no the latest date for the submission of evaluation forms on the 15th and on the 15th in the next National Service ni bia bia we adwuma bia no wako your system no print or evaluation form akọ bebia o ye adwuma me ya sign so now they akoma o district officer ebinum wo ho a omu de omu sanka o marketia one ebinum de no yi switch National Service ni bia wo NSS ukọ na ukọ banga ebe kire o bebia ebe kire no akọ ye yi switch card na ya ma yi switch number no forward abreye through our system ye wo makuma ko 29 wrongly sent sabi obi university or send you switch number they are me. If you get it wrong, how can I pay you? We live in a country and everything is being politicized. Except if you are politicizing. And you say agenda is issue be better say you know say obi be for politics they are but yeah, and those who are leading them are misleading them. It is said you say if I'm working with 120 National Service personnel, then nipa 7 say is it a problem? Nipa 7. As any Nipa 7 no so no, they know the right thing, but they don't want to do the right thing because there are people behind them. So if there are no people behind them, how can these 7 people get money to go everywhere to be doing what they are doing? It is hard time. As a country Ghana, ye hunu se baby wo ho a eni se de politics etua kasa e wo kokro bita abonten so masafo acha wo kokro bite no meken wa hwere ne nkwa ama enipa bi nso ka ne ho a wo mo eprepra ba ko e ya ba mu a wadi mfrishia dunum na wo kire se be se mfrishia no aduo no 20 years ni no kokro bite ahensem menteme ho ase wo ho pa enti ebra asafo acha wo yi apaye na din ni komu ya wo de to ho e wo nkran memesa wa afahye no na wa yi afri ho no ene se nipa bonfo yi ekobo ne tuo no
che onu no se ne moja na nwimi no e no makonfo pa ni che wo se onfa moto no mfa membra kokro bite clinic e no mu hia no okwan no so nti antuma na kita funu animu no skirt no eno no ya ade a medi akekere misre no e na medi ti moto no so nti omu tumi bo moto no so na moto chi no ena eno de me ho an se prekupe no mu nyina mu police car tam police car be do no de no mu kunu dada na wawu wantie mu aje omu tu no tuo bullet no police phone be hu bullet we ni nyina ere eguo eta do TV fuei fitia na ko mema mu nda o ena no kura sama me pese me catch Adom TV ena o man nyina se koklomite yese ye the lawyer court commander ebe ye juma me donyame kronu asundwe mbada Benyina mu no physician assistant a wokokro biti health center Jerry Nunu e de atudwa se no krese se tututo no esi ya afei na wo ya ahoboa e de wo no mo etu kan wo mo no akọ wejamensini ayaresabia honom amawato aso ahwe wo mo so shooting there the two victims abaha but omuna are alive injuries near one 38-year-old woman and then one 15-year-old boy. The 15-year-old boy, there's a punctured wound on the mid arm of the right hand, sorry. And then the lady, she has punctured wound on both thighs, indicating the entry point of the bullets, but there's no exit wound. Okay, so what we have done right now is to provide our initial first aid, give antibiotic coverage. Yama antibiotics and bandaging. Afe yenkobuno East Mantam no emo ankobia hene owo enkranza empotemo na etonkra ede ama IGP Dr. Kufu Dampare se wosre no abambofo ana na wode won baaye no yesa omo boban de nanso wo hia abambofo a won bewo hodada metre permanent aposifo ewo empotem honom enti ohene ba ejei bafo a woye ankobia hene wo enkranza ena eto sankrai ede ama IGP Muse Muaya demands some food demand nyina no obediso na osan my Irish community to say obehwe pere ye ene no kwaredi bekoso wo fifimu ana fifimu a ye afa abedu no etino opani kansa achewa ye obroni kansa be hold him to it yinim say aka ndinim so obeye Opening pound no da Bono East ene ahafo Fetish Priest Association nana ankomako eje enso ede nsɛmsi ene tudwa nsra Ghana mpanyimfo nananom omampanyin sɛ momfa mo nan sifam na yenya akire de ye di akire sa akopem sɛ ebe hu nokore wo na Ghana mra ba bia ni ho amenim sɛ ya atoro sɛ wokɔkye kromfo a waafa opeku no nsɛm ombɛka ndi enkoya dwen mu yɛnte ase yɛnim sɛ adwoa bi kita ekoto adwoa bi achi enti na ama akola no wuo na basa asa ama na bɛka akola ba akon school ni akola aka ho ama ɔno nso ahwere no nkwa nti yɛsrɛ mma no kore na adi na yɛkita mu a yɛnya mu kɔpem sɛ mbɛma no kore da adi wa rehye mu sɛ Ekobi a wofre won ho se National Coalition for Proper Human Rights, Sexual and Family Values for ena omoche se wo hu se enipa bi SCC asensode a obeka se billboard ewo enkrampotem hanum ba bi a wo de kire se LGBTQI+ no wo mo saafo no nedi hu djuma nti se bia wo hia wo mo a wo mo billboard se wo krum enti wakwa kogina ba bi ku ansa billboard no wo no ayeye kire ka kire mpanifo se wo ma wani na ho ansa na sansensem no age wonsem This is how the law can be enforced so that we can protect our people. And we urge that we promote proper human sexual rights and proper Ghanaian values that promote families working together, pushing us together
so that we can succeed. Not family values that say that a man can marry another cat or marry another man because those are his human rights. Mrasha Bejoni a was Saudi, Nelson da Fiamako, edi to just say. Ekua, a mass halfway, quine, a moment sa, somebody ekosi kwanwi, I was say any minimu yano, one more ayemu in Shimuna, license a kitomono, one more edgifiomonsem. Permits are granted to businesses to engage in lawful business. No state entity grants a permit to a private entity to engage in an unlawful business. The present advertorial in question is an illegality, and so the company's permit to fly outdoor advertorials, we suggest that should be withdrawn with immediate effect. This is how the law can be enforced so that we can protect our people. Na ebra sa billboard yi sa ekoyi ema omafo hu se bibi sa ekoso a western waterma motorway ne so no Ghana fo bi nso a che wona dwen e de afa ho a wo mo kire mu se animanim ya no we esese IGP etumi bam na ba bi ku sa billboard ne si no wo pe eyi firi ho entem so omon kan baburu no sa yi so man gomora wom de si ho baburu mo kwaso de sen so man gomora adwamammo sankwase adinti ne ma so man go nyankopɔ de gya atukuro num ye pa hoto de a ye pa sankwasasem no ye nyai ye mu bu billboards nyantumu ne mpa somdwe me manya 75 years abati ne mpani se me hunu kakra enti wo mutimi bela me nkona me mpene so me je se nye saa yi na won ye ndie me firi se tetefo no ene ye akanfo no ye friend se oye bayifo ye bususem ade ye bususu mo oye bayi because se wonni bayi na se wonni susu mone a wontim ka se onyonko be ma one ne beda e wo mra wo ba ho e se onbubu tugu comment na ma ye mubu saa ne ma ngu one fan ko parliament ho se won so bedi we ati na se won di saa ne ma be ko parliament ni ade a court no ni ade a e bedu ba bi no ye nto aba bia mo bia because inim se e fa ye nkosi ba bia oti ase e fa ye nkosi ba bia hu se wo wugina we me no da wo be wo ba mimi ye be ma wo ye be ma me no da be wo ba wo ngo ba oti ase e ebususem e na me ka chori nti no fi se hu hia de omo ka ho asem parliament omo nka wi omo njintu mu ma sha ase de billboard SCCC kro mu nyimfa na enye kra nti e ka me nko mabunu no obama omo adwena abaso eno so enye afa yenkwa asante mantemo na kroi ye freno odubi ewa asante achem south kropono emu kromafo eneto nkrama mpanifo eye akwan ewo oman se wosre won wo so akwan no enye nti wo mehwe enye siesie wo so emfama won free ha kodu plan anu kra nye ize ha kra de nya ne iye kakala ne free ho ne ko de nya kra nti ye hia momo a sambe ba be boaye contract and in Sabe can less than 3 months. You know, so kwaba. Ebe pim na me no ka sei. On my I work contract and say mo ube komunu. No akwa gye aban sika ndi say from Dwaso to Kumeso kwan maye. No agye musika. Enso onye ye. Nana efa obrempon a oye nifa hene edema odubi man so edeto so se e kan ibre bi atwam no na kwan ne ye kwan pa onam so a utimi hu se onam kwan pa so nanso every bra ode kwan no ma contractor be sha ase se oye kwan no afi de kwan no asai kura ofa so a enye ye mpanimfo no ye kura ase ade omumu ye kura ye wo kwan kese mo da kwan pa ne nam ye wo da kwan pa ye kwa ko sefu ye kwan kese na senya no because o me say o mo ba be ye wi contractor o be ye na ko te kwa na ye kakra na so ma sa be condemn ko ta ni nyina ama bo kro because o mo digu ye no ama fo kro astati ko ewi abo no nti e kro de o mo mpa ye hwe ba kokora den de esra o mo to because say be kro ni ba bia o mo mo dia no mo ntu ani bu ko mpa hwe echi no mo hwe du bi mai Kamia yese omeya kwan ho bebre no tituru de ye kropo ahodro mekire cities no enwura bebre ena age abosonto nam kwan ho a ne abehu ane se enwura age afa ba bi kura nkese se ho ena enipa efa ewo ahyen kwan so sei enete ujina this side na utwa road ni ma se wamba weni ma hu se ka ba first na yombe do ma nti meso se nwa yombe ma ombe do ma yen no
Amu Badwam my. Akwan na mu afu no efu achepan ye. We can one accident 2 times in AC this year. Or how are the bready be accident about na san cry no. Ka bia nya accident wa ma nipa be mienu cry for mu So we see be ya. Right now we shall be den we hu no. To me hu nipa no because and also we pie no be no aye we. It always be an first me ka say by almost by last year say no go so head mo don car but now no. Who so be from am sama de ba ha na up to teacher mante. Ni the same thing na Ashenkafo bi ma enam kwan so ene adom kase kasae Zangra no de se enye o emoa kura senkaban no twe no mo yi ni nyina fi o de won je fun de atanza de hawbre se bi wa wo nim kwan no so papa ada se de okopie so na te wa so boy so bwa trans break I be kai bi na chi ba bi na bon to high mo because oba once ade asan kan ya nso ni kwan no so se sa na ohun na kwan so ayetum ti se on back less on my say a road ni Ghana Cooperative Credit Unions Association for eneba mane say ananon sakraye bia abanwe eyeye ewo omanyi sika krabia mature finance sector na ewo omemu no aka won pa ifi say won ekuo no mu nipa bi wo hono ma nanka won nyuma ne won sika ewo wo miaye bi ekoba ne sa ne nti won ho akom a sesia no ahwe yi a ebema won nyuma kra egu. Credit unions is one of the engine of growth when it comes to job creation. We currently have 521 credit unions in this country. Every credit union has at least 5 staff. If they don't have staff at all, at least 5 staff. So if we're multiplying 5 by 521, you can see how many people. Apart from that, credit unions have supported in what we call corporate social responsibility. We have supported construction of classrooms, provided health, especially during the COVID, we gave these PPEs to other institutions. And what you assign a treachery, how do I award when you may mu efa liquidity na for investment you may so It's expected that at the end, once controller has deducted, the money will come to the credit union. Sometimes it takes 3-4 months before they get their money, and it's really impacting on the liquidity of the credit unions. The second one has to do with money in the system. As a result of the financial sector cleanup, a lot of our money has been locked up. Which money we have retrieved some others we haven't been able. Asay adenum eye kura kromafo wo ho no kuaye no woye edebo won ho bra na wototo asre aban se won suku dan no tebia ewom no nye enti aban emesi suku dan ne bi ema won se ne be ya de kire ne adesua ebekoyie ewo won krom ho nso. Aha ye kwan no aye branch road enti ye kwan yaka ha enti omutu woni no behwe na ye school no nso no ombeboan unit committee chairman awo asin edianom so eni adom kase bonkomo school semo no first mra ye penifo no echichiri ikru na ebeda ha no wo edianom ha no e school bi wa ha momu de chefo kra bre wa ha e wo ma na chefo no efiri ha no ekoye ye ntumi ho adokro nko bi se penifo no ama ntumi amfa anu ye papa bia entumi amaye nte bazo meye bi mu no na ma Mr. Bana eye MP former DC na wo efiri mu ko no obesi ne wo kasim no ma ye se enyama modin se be ko no ne nkora no so no ebisusa se nkora be wo ma 3 years 4 years 2 years se twakwa kwasi do sana na nkora no se ezo to se ya ade che nkora ntumi go school atere yina na afọ te ade a etumi haye e wo school sem no te be sira se abambetre ne abehwe na open school amaye misra wo mu aha Badwam kasia mede somo no we so ena megina na mede abawie na afa yakọ Adom online no so na de ekoso wo ho no ye asom afa man hene kwabna sante enso bebobo de bon krata no so de ekokokoso ewo ho ama wahu oman hene kwabna sante mpacho memo achi bio Presla Apadu ajume uko akasa onipa bia osa eyi pasolo may you are you there why ain't you hey anybody concert yache momo that ye uye bi mai isrenya abedu abrabonu wabre said we see 2 years in there my ruari jagobo nyumwe abe hiti abroso nye bi ni de mo kire ni onipa e bi osa ye
Debbie. Enye maketu na make no. Eti Machao solo partial brothers ne ko mo kwa no na se na so mo ni Sibo brothers yeah ya nyumwe concert bia ye ko datwe so that we na Dev Jam ne Sky Horse mo bot dun chakido oza abedi ni sai release ni na be ma chakido enye ju maketu enti ibedin komo but enye me two friends birthday Asafoje NDC ana Mogabi Mase NDC happy birthday mesa ba be come on some dey achemo you try 1 second ye ba mo nkomodi wa mo sisi ya oh okay so you be call mo so quickly now for me me nkomodi and send my back to offer my chair yeah yo hey offer ya boatinjai oh fire what jai oh Debbie Debbie over here so I see why you want you won't pay for what for no and I multiple deep radio of fire what jai for over chemi of fire what jai masatini and then remember you over your misao you komodi na minute back for you na for back. Let me explain, sir. Publications it is most unfortunate to say our publication because no crab and now me say whoever is doing that is being very very mischievous and disingenuous. Omahe your party no your be ya kwan mo bia opese obua party no say obia mo bi obia pese obua party bia e man kwan ma ne boa miti kwan kakra me ba e no Dr. Kwamna Dufo ye obia or yes senior member of the party wasom party no abua party no kwan bebre so also pese obua party no party no na transi ya series of meetings emma nanka Tuesday no yes so ba presentation bi along the line no myself and the general secretary na ni uti and na yenya ntie say some aspect of the project no the management no they were not too happy about the memorandum of understanding na yenya reach here no enti no they wanted to review aspect of it enti yes yenya ni honti yemra na Tuesday we no yeshia na yahwe so be say baby a no intino yentime enina telephone so nka so ade enyina atena se o table ho ne ahyehye no obi nyina telephone so no nko sesa bibi ebe ha adwentini ye be hia wo functional executives a ne ahwe na bibi e ekoso a ye feel say yentoto ni atoto nti if that is the case there yen suspend the official outdooring of the program no 7th June me share Tuesday yeah a year the same 7th no ye share na say to the man area then we can do it at another time. I don't know whether there was miscommunication or whatever, and I personally I don't take decision for the party. The party no you take a decision at the executive level. You functional executive in the share yes a sad decision you take. I thought be quite yet swabber. You can say as many as are in favor. Yes, a decision you are taking. This is how we are going to implement it. And for anybody to go out of his way to mention my name, sir, I mean it is most unfortunate because I even spoke with him. And my church and so sanity there so that is the situation. And you know, yes, yeah. And then this first so yeah, I can say can you changes but after there, you see, but it was late in the day. I'm the sanity there. Other than your program can see that you anniversary celebration. You concentrate on anniversary no Friday. We are then there will be ample time for us to do this other programs. For some people didn't take any decision
Because I don't take a decision for the party. The party takes collective decisions and stand by it. And that's how the party has operated. It will be a how they will be a mischief. It's most unfortunate, but it's very, very bad. And I take a great exception to those publications because I'm the chairman and the leader of the party. And you cannot go publicly and of beginning say a krata wa sign on Sasha said in Chima or the Abanade, a national chairman, national chairman, there be a boy bra na settle matter. Said one. Mamma, and she are for a chief for 80 and pay. Now, Menka said, it's rather unfortunate to say, Sassy, I could do in Pepper Swan a tree. Now, it was wonderful. No one can beat me, I anymore, I can say. A bar, a quabra, a minimum, many channel. But then I'm saying the question I see a year Juma as Deputy National Organizer. May money being said, for example, for that, or no, be doing what that's. If you are mission, be a dear me, what the kind of boss. My friend, the boss, I'll be doing something. Ubia so aya onibia no e kana sem na say or refer to him to me or kaso wo boss titru any nini kuma kwajasi we general eso kase wo boss the bia o ka bia wo boss na we no akoye me enwanwa kakra because the say na net here dey akwamna kasa bia ni wa epie but don't ye take decision say na o ka no e wo fake wo nana alexebefi ane sabi jefi na yemrani for muuma esi omo hwe proposals na ye dia banu nana yu kuada na ye yes meeting edi e nka fake muti ye so re ye nyina ye dwe tu mu se omo hwe mu wi a eye Tuesday no ye 7th ye be ye ade no e ma ye tiase tabre ni na ni ye nim se a 30th anniversary celebration I be in me. Him say, oh, Babla, but you know, to say 7th no, you be here, you know, I'm an efrio. When na, Nia Wadano, I know Pana, Doctor, for a frame or catchem so, only some medium fee a year. These I was so, a phone so ma, a changes Kakrebi Abram. And inti or person or Sandy and no mammy to send a mammy. They say, and I'm saying, well, second way, yes, I wouldn't even a year and I say, and then a very short idea. Only paying for us 80. As I was so am I, idea to this win here, because the other is Tuesday, no, you beat me to Yako. I didn't yet tell you. I did Friday. Party, you might dear, Saturday and Sunday, I say a year. Monday, no, and now, may call one now. O catch me say, you for phobia or titina or me to be afraid. General and me, Missana. And I'm afraid general you. Man will say almost say my year changes me, but men per se, I deal with no. You better say a postpone be minty. When my young old one, I ye transfer Kayina ye too no. Young fine yen ye we are. I change your fees amendments be over. You beat me aye. Because you are advert in a home crowd, but you are man for a radio or mobile. Mommy and fair one. So you know, any say, and one year the could see by in about an hour's time. And as a big fee a friend or what I say. Come on, I've drawn attention to a UB say. You see, the near man one set I did my constituency people near qua. You did my protocol a Zanatoni constituency. Now, constituency no baby, a national secretariat no a form is constituency no. Here the one set of and near my Bama constituency, here the continue and you over ma a national and uncle also and you over mom I say. Now, Obisa a adekoka. Adekoka say on tea, Bibiasa. That is a regional chairman in your way. Now say constituency for no Sukrano and tea. And one of the no question no quadra in free because
Ye ne yedi ne ma na ba. Ena muna consulency solution ma se pa cho wote ne make ya. Yeah, Matias. Ena ye meeting no wuku ada ne ye nyina ye gitu mu se. Sa nkofo ne do mu ka ho. Eti wuku ada ya woda na no mo ye yi. Efie da meme da efie da joda enensia ne ye mo wo mama ne ya. Na me hunia eko. Eni ke ba na sa na bibi sa simple microphone na ye consultancy for this monti ya ye mumu de eno kra de afterthought e kire na ye ka say ye de man one year de be massa consultancy because the national headquarters need sa consultancy for e de na ya de na ye nkoye sani a general secretary kana sani be ya ye nye postponement bia biem nanka omoji ne ma na kire omo free consultancy for no na omo ne omo regional chairman ba na omo de amo no, I'm saying this a reason, but say, a knee, sir, a program here, a unity. I'm you, Uncle brother, who could I water, no program, no, so deep on the water, secretary, one of those. My year national organizer. If you pass here to tell you, we winner, and bring you a my hand, because it's here. A government will be a K, or mobile bay or Murina, a national you. Ye branch grad in Saturday. It is an imbre. It is a Republican grand number sign. I saw my bar, all the executives to be on Babebois. And come on, brother, he may be met to say, yes, and a bear. And coinciding with even the 30th anniversary of the party, not the who say, at least ye boy and constituency for no. Okay, offer a Brennington. I want to project. You have details of it, but you say, maybe what is the next line of action after Chairman Akasa say obi or no church or sansem no kika sansem no in Katari a radio TV no onipa no boa payom na ebia o ye de otusan what na make I say me boss say no kwase me wo ni say enema bi say no oni e bi ma ye tuma da oni say ne memetie ni twakoto pontu obi aso me ni no no akasa e ma o kan say reason we are na cheme. It is who the NTR to say, you know, that you are for say, ye did the name be by because I didn't idea. Ye book cross say, ye did, sir, I'm not better, ye to turn chain, Yakwakoye. No question, I make me to put to put to be asked. But see, and any idea in there, you need, and that's why I should say, but you a cow. You're feeding an Anton Chay, near Cecilia, anything maybe to an amount. Na ye me mate say omo aye adwense bi on be frɛ ama nya ye ka ye na e be hwehwemu se dada na na ye di be yo ni nyina na se ye track bi ye because e ku be kia se ye de niam no se kwa kwato niam ni nyina egu wa house akwa han a wo dugusu a wo tuaka eni ti ye fa nko se ne be ya obi nko gira ba bi nko ka e bisu obi se ne aye akiusu ni se ono na ebi okasi kasi because una sabe oye national chairman na bibi say na ekona say eniema bi teach ma many of us born mo biana. Okay, offer university na do for camp still mo lazy mo boot do for flag raising contest no Abra me ni do ye be ba studio ni aba bekata mo lo do mo boot mo lazy mo boot do for flag raising contest na let's say emre ni do ye beba studio na ye no aba bekasa be man sin so man san wa ham ada usura na misro say me say na won't say ye do bridge na e be cross water as a bridge in the sea abeg emre so ye because that is a baby as wo dey wo so na no pay how dey wo kan e ba no so check it wo ye o check it my friend see how fancy wa be kan eye my friend see eye we see over your what you have that CP so they come away abre we are back quickly. Minister, but meeting making kind headlines now. Quickly, my farmer on temper. The Ghanaian Times say 1,000 Nigerian illegal immigrants repatriated after Ghana Niger authorities agreement. Standards Authority bill critical to industry goods. Ira Fenyo Markin say businessman shot set ablaze with car at Pusiga and man 25 jailed 45 years for robbery. And I feel by the find that the Oboka Times will say Nanadu leads planting of 20 million trees today. MRMV Yedwenya and then right after 9 me call Namakudia media. Share the Daily Graphic Edimanza a great revival rest with BOG Ira Odumswakasa. Another big one.
relief for students, no guarantor loan policy launched. And what's them Anna and Nkrata and Adam Nkrata to Ediaba. Lady yo. Joe Fraser yo. Okay, adomonline.com and so hanum say na adomonline.com and pay dear dida hanubino. Togbe afede and I walk what in some no dadana. Wabeyano said there was no way I could spend over 300,000 Ghana cedis ex gratia. Togbe afede and I cancer and sensame. Enti ba konsa wahane se krachi bia. On the wati Facebook ho and I want more mouth for you my ewelembeleno aposifo ensa akano. Enti osha ena eda hanum say anacha say Facebook recruitment fraudster arrested in Elembele. We are suffering from e-levy, e-commerce association for ena ekasa se me say e-levy no. Ama medum wom emu mababa ye how ena ede ama o no so kan sama eda adomonline.com ho. UDS faces court injunction over appointment of new vice chancellor into UDS appointing so we tifindo mantam honum no say abaye de nsa ato so fi say vice chancellor foforo bi obepie mu ho no eno so akwakoye bibie ho. Latest on KNUST lecturer accused of kidnapping wives ansem no so adom kasienti mejidi say watete bia kamanti na chesa adomonline.com there near ewa hanum say ebi ka ho se ko honum a ubenya pi wo ho akenkan enti me dey my joy online also to aso na ekamia yo say ensem krono a near ebi pie wo kasebom nyina so epiepie wo ha billboard a LGBTQI+ for no wo akwa kosi no tema motorway kwantempo no so wode bo wo ho daru e na afei togbe afeden so nsem no say some people live by their stomachs togbe afeders people live by their stomach. Yeah, free sweet problem. Okay, I'm going to show me. And you will watch them. And if you're not, I'm going to see it. You're going to have a rapport. When the cameraman or no body lead new Harusia or the bazaar, Odipa Ibi, or Sayi, Ibe you are here, and then we are see ungratefulness not doors. Oh, boss of Israel, no mum the second. What I want to know, or the second say no, the war with this. Koso sa, say you no fit born sa keka. Koso. Onipa na wa boa okra ma watime pagya na ba akwa anim say ni ba no tware na ba akona. O de ma okọ na ni na utware de na fi ho. Utwa fi ho. And I if you're dentine, it's a more freestyle, say there's no could be. What I say? Yam picking, okay, be lines, it's yam picking one caller, obey to me, 0302-211-701, I could see a year for. Hello, Marche. Yes, sir. But what are you saying? Nyamiadomo, Yahuya Namonso. Oh, Nyamigusu, Nyamiasi. What are mana also there na oka? Oh, Nyamika ne se Pacho jina hansa. Ni ahwefo ni atifo nyina. What are jina hansa na ewasi hu so fu Mordecai de mejudi keke bi kire ya. Nyamika ne se nyame onkosu nshiramo. Yes. No ombie kwa mama na multimedia nyame manenya kase nkwa pa. Amen. Amen. Yemi aba damo na se ne otafa na lidiyo. Nyame adoma tina ye ne birthday. Nti we de mefa wa fi de kase. Yo, de wudi em ne betua bufa. Na assembly o se ta ye ne de pa or Proverbs chapter 31 verse 21 say yes yes your ponkona ma okoda no. Yes. Na sunkunu bi wonyame nsem. Ni se nyame be din kunima ma no mpempeso nyame di na kwakodu. Nyame wo no papa ma no. Esanse na ni da nyame su de nyame ma na ni mongu asida. Oh wow. Nyame shira ma no. Asema o ta esa ye de panzo so nyame nyamfom so da. Nyame ni ntia. Wa wo no on the 11th June. Yeah. On June no so yeah, we call Bible ma June no we can Haggai chapter 1 verse 1 na eye shira afi o se bosuma to so nsia no. Nyame tie o hen no sufre. Nti bosuma nsia mu no me no se nyame ba nyame be kwa ma no nti nyame ma ne nkwanda aka no enya ne de. Oh wow. Obi bia open asem bia so nyame shira na bi nka ne pakro. Ye obi no hadwen pa no. Ye di ne shira nkoma ne pakro no. Amen.
Oh, yes, Nazareth may be. Also, for the car, the cool plotter, yeah, that's him. Oh, me share what you. Happy birthday, come with your diamond train. I mean, I'm every other birthday, you know. You're celebrating with me. Yeah, don't be asking. That's how it's supposed to be. Only pay or say, ye, why ain't oh, and you also come up with power. That's quite cool. No? What you said, you were saying, Sister Sarah. Yami had my child, Sister Sarah birthday. Oh, wow. Yes. Thank you. Madam Wasi, Yami Shamo. Madam Wasi. Kwaba kesi me de ba Adom TV so Adom TV so bedwon dwuma die so dia o kensi hu sempa sa kana no penso ja medin di Enoch Kwasi Wolanyo Wallace agudie catch back open the only nomenclature the professor's degree in sports the Al-Regina Wallace the nation's presenter and Bessin Kunya Econo Quantum Coding Smaudo and Saka and ano penso e Ghana gudim ejao nyuma komi ensa and ebo machido me decide to make a say to say jao Chanusman be say I've always told you that betting is better than sakawa open bet there 1x bet but more than that so sabitin kan 1x bet utwane befu anadin befu utwane kuma bi adin kuma sad manum fisa abre kode o twa bet ya fadwene kakra to isan se bet diwa wa adwene betia bom utim betia san hyehye wontim sew na de adwene kakra tia san to na mo pe bet ya manenye 1x bet sedimo gel and roll on medical culture that said the ultimate pain relieving gel and a medium one dance the amount so ko to dwa na so sisi wachi ade edwan wa set medical gel bia fast so betia boa e mo pom don sem etia to yi for ni chire mu e wa shaman me market on so betia kem na face tema so yenye na hokra sedimo gel and roll on edui abani ye pap modeda so betia for 020-898-6731 na on a sedimo gel and roll on entwetwen komo afi Jeffas Health Limited e de Jeffas edu tetahwe ana etech Jeffas edui ememanom emaso no modeda so sabetia sankabi ebetia boa syphilis candidiasis fita white na so depua etu ase HIC free oboa ma pom don sem etia gene pinti modeda so sabetia kan Jeffas madama wom na etech eboa men no penso e dia o kensi hu sempa saka etia jao a journey of 1,000 kilometers begins with very first step yensha se MFF current cap no eba so Japan Black Stars of Ghana eden hotian sa kwajima we 4 nations tournament Japan for ne ton san fe Ghana se yemra ne yemfa sa kens kese ne 18 sampem so bibia bitwema ya me adoma ene 11 pepepe ne sa kens ne 18 sa to fem Black Stars coach and team ene Otuado enra ana o celebrate ne birthday e wo camp we Japan na nya asem ketwa kra batohwe se na hye ne Asia kwa ne abre se nya me adoma sa 4 nations tournament players bi wonma ne sentian komodie bato gidi pass kwa biaso no obetia make impact e wo sa akensi. The only similarity maybe is that we are South Korea is from the same continent, and I think they're also extremely disciplined. They have a very, very good work ethic, same as Japan, and but surely they have a different playing style. And Japan, on the match I saw, a lot of high pressing and a lot of good ball possessions, a lot of good run tools. They were very, very movable with the ball and flexible in their positions. Very, very dangerous. So I think the play style is very, very offensive, and this is a little bit different from South Korea. But like I said, I think work ethic, discipline is very, very much aligned. And for us, we're here to surely to do well, but especially we're also here to learn. And we can learn a lot from the Japanese players, from the organization, from everything. So far, I think worked very, very well, and it's a good opportunity for us to learn something. The only similarity, Black Stars head coach Otuado, the birthday man, and attending council, then the plans say good kwemu, and the fasten and net Nyamia Doma Ghana, and the Japan host nation, and the Akensi opening match no, a bit at 10 times. So Ghana time will best 11. We are Anasakis, Kese, Betty and Satuja, Chanusman say Japan for Ghana Jim, Chile, and a face to Tunisia, Umina Jima, or more air himself can be as soon as Selkru Akesi, on Betty Pejana Kunko, Nemunya Doma, competition with Om the Babana a Tuesday, and a Sanchez on Kunubiti and Sabana in Tincrano, HSBBia, Egusu Elcoso to the Sepse Blasters, Elusu, a lot of the players, if you have covered Nacho, Busu, Prakaka, and Netian Sado Chrome, to fly back, humanist and Mexico, Omania Breseka Kraka, which you know. Omo de biginem esi akan aboama nema etia kwedia mom yenko national under 17 so akachia omo so rapport up omo training ahead of the WAFU under 17 nations air championship no so betia South Africa no
nyame adoma ehya ase wochena e Cape Coast Sports Stadium na okum ewesa na tournament ne esitie na ese bibia timi ekona wi ya na ese 24th of June na ye de sa akense kese no so etia bana wi but Ghana host nation dwumedi ne ba so Cape Coast na mu no ya krado ehwe nim se nyame adoma nyame bekoyi e de ama o my Ghana national under 17 team no bi afcon no ehya se o my Ghana ha mfimfiri mantema hinkro Cape Coast ena agi dwumedi kese esine sire so o my Ghana ochina ye ne ye sha kense na se ye ne Nigeria ena dipo mu a emrantre nyina ye krado ahusesi etwato no no a pa kwa sife bi ne emrantre ne de apem so awie to mo hwe ni mu se referee be hyen na ben na opening match no o ma Nigeria foi e de aboso akense baso Ghana o group A ye ne Nigeria ene Togo ena group B ni so Cote d'Ivoire wo hobi Benin Burkina Faso ena ne kwakwa mu no Niger ochina akense yi ehwase a aje se June ni de toso aduonu nan ene de bibia bawiye no bi obebo modene no kuru akese no ye de ahye ne nsa. Oh, this team has gone through a lot of changes here and there due to MRI and so on and so forth, but I believe with this current team we are okay. We are maybe 6 months or 5 months ago, but you play so many matches, friendly games, and after we play international match against Niger, I think we are ready for this tournament. Nti wafu B we competition aton sade afa that country so meka Ghana ho ne fanten tam so ochina ana dwumedin ehya se o Cape Coast Sports bibia betwema 24th of June na omode akona wiye ye fa ni enche Kumase Krobia Asan Krokofo so camp dia na se Safu Jamfi o club legend edema Kumase Asan Kroko one komo kakra tiansa badia ma Cameroonian international striker on poso 21 goals edema Kotoko ema season o matia page gina mo na so no na se Mbela Etoga o chese sa brante ne goals o hye no enye goals a eda fem kra no so to aso sa ede ama Kotoko dia team sampa wo mo be komonim Canada we extraordinary ono o skiffle na ball no se ka woni ni mienu ho ade a o e kwa be fa so be twe o be hye wo de o ne problem and he is a young player having no started the first season got the ball Premier League no and he on the first season of Cameroon aba now with 21 goals today oh yeah okay Bella and Ituga they are on no they work together and the players that they Omabuano ama me no cry na me feel at this time no the do chance no na say wo be hye na Ituga wo ha what all the manager na Ebuama goes no onya ne bebre because Babo in the first time yes started league no cry almost after 6 matches and Zana after 6 matches now was starting now what team actually 21 goals here one of the best strikers I'm a league now yet unto league the ball league now strikers kind of strikers is here Ebuasuma defenders yenya mature defenders Enti Safu Jamfi club legend and atene kaso de nkomo 18 Saturday say players no ehia Etuga obabia na se goal no kwa ugina ano ho no ma wetin ejema ma no abebo no the goals ni bia ka no increase tally no e de ama o my Ghana we ni nkoma eno so 18 Saturday but nyame adoma week 33 fixtures no betia Saturday eye ochina anafin so eye ne kwesiada so na okeka ni chim hesa ne ma si koso a ese matches awodwa 18 Saturday great Olympics oli gbogbo oli mashi oli konzonkonso oli pito oli juliju oli Rosalenda oli akapo kobi bomo anane haso fobia never say that she do ketekenanom nyankontoman tenane die league na form ko hontom se omo twen super cup any MTN FA cup sa 2 cups no ana omo esageka league no ho afi twam ntino omo Messi league na super cup any MTN FA cup enso da twam Ashanti Go Football Club abwakese oyire no mu se de nyame adoma yewe league no be ko division 2 but nei ono be Chem United de akensi de be boss na afi brekum Chelsea any Dean Football Club Asia Rio Tamale United any Kumase Ken Faisal de be boss Alhaji Gusa say inshallah nyame tumiti obeka league nim Lagos Cities any Karela United ebebo na Fedriana Stars na do mahini team no omo be bia ni Go Stars Asia na Media Sporting Club Musisa Mapaka na Euros Park omo hwanim se nyame adoma Akara Lions omo be komadi nkranjata omo majata na ejamwa
afi wafa ene 11 wonders ebihiesia kana afi Kumasi Asante Kotoko womne Elimina Sharks ene dia case ne ebetia sa boss we week 33 matches awodwa ene also ebetia sa pie no we so na megina na me de ne nso nkoma me de bre wa kensi mo na tiasi 1xbet have always told you that betting is better than cycle bet there utwa ne befu a na din befu utwa ne kuma bia odi ne kuma sa no manum na afi Jeffas Health Limited e de Jeffas edu tetahwe no ana etachi Jeffas edu memanom e manso no mo setimi ka ebetia boa sedimo gel and roll-on bomodianda the ultimate pain relieving gel was set to make be as a waist pains, knee pains, na face back pains, ni pain biano was set to make gel be a tensa boa or the sasa sweet me boa e maniama 18 to the madama one more and a touch boa men and pencil yedia wo kensi mo sempa saka 8 mejao within the Enoch Kwesi Walanyo Wallace a good catch back up the only nomenclature the professor's degree in sports the Regina Wallace the nation's presenter and of course mijinamu at the evidence based sports and teaching it message out and if fiada anope nyame adom ne sashi bi so e besan dia brew emo ne nyame adom a Queensta Kill Queensta Japan ono so e kan Asempa sports team no ho o hwe echi kwan a o hwe a na se wotema Assemblies of God for ehye so Queensta papa kan chine gu nyame adom a kugya no na wadi 1 week no e wo mdwumadi a omudi mti Queensta ne na busuafo mo bepa mo ni asini so e ba padwa nyina abeye ye ne kama ye de ayisi ante so wu we ba be ye ne kama na afia hwa abo ma niam etia kuyi edi ama ho within the prof iki wala sagudi catch sabidi mashabranke ohun dachi ana nenyu age na so panyini ze ebohu de wafem ne se na onu danche no azerchi azerseni nyinara no na yere keka ko yananda ho inti no panyini ze na ne yam hyehye na so no sisi abebi me yedru no abofrotum panyini so otumo inti no sare bo bra na aboniye elebo bra na boniye papa dem roba ya se ifri atasofa asasi dokwa obi botum na watna honum na wakan ho asampa za kire amansan mama wakwa abasonko mfambra ho se pe adwumazido oyo somfo mama boatma defante do president for the Brothers and Sisters Association na in the ebo he tuna muom na temu voice me bonde mu arehum papa so wakan ye weyem we yim papa Sunday wiki shasono na yenya nte de oye aba police aba hitmaker nizini na insia PSA yesterday sisiaro no on kata asefo asasi hu bio oyaza wakan chinegu na no oyare hu sam papa zemahen na nti no anepe maton sa afre panyin okukudem bi ewa hade oye nana papa na oye benkum hene of Bosomtwe Esaman Kokofu wo Ashanti region na osanso oye nyumtunyi kesepa san otwasene papa say ye by entertainment industry na ye ka won mo wazum papa ye ntuma ye nyini film na hingwazu no ze mun try izinu ye dream mom na so na me na wunyina ye nyim ne de ofrend keche kwame apia menyim so dem ko twogwan sisi ale ma bozini za nana I pay good morning. Good morning. Na pome. Nyamina dom. We gbazinu zaji de wallo. Pome hena e bia bosola yakona yesua wo se wo gbazinu no. Me da se your friend nana office be die ade mu odro trimu de kechire kwame appear the first. Na de izini ya drupao nana office be die ade mu odro trimu de kechire kwame appear. Izini yedri na oye don so papa akwa ba ne pay ya me de nana ye wa arehusam pa o pia na ebia no obi nyim sense pon mafro wa hade mafro wa hade o Sunday ye bisam no na nsia PSA oye wonyanko brebo wonyanko papa it is yat the way was that no say ye ton safro that's it the tiani say Mekobo Prince Osekofi African Heroes Band, your master Osekofi, Nanampedu, Rademfani Crencie, Nakoda, Ananeba Osekofi Band. Mekotu Nanansi PSA oho, Ebeye Nia, Intino Osekofi Hono, ena me onofa PSA, ena me fa kechre. Okay. Na anyutufu no bi na ya o mic anum kodie, ba na ye drama.
ye de ne friend no concert that time no no ye PSA na ma ye ka akire aye maame ba ko nti ye ko solo no na ye decide say ono be fa PSA na ma fa ka akire because na edina ka me so say kro bia e bedu su bia no Ghana fo hwa me omunim ponko ka akire na ye bibi wo during the drama no ti ponko no any ka akire no be ye me din si ono fa PSA na me fa ka akire history pa nyo na aba ye that was 1991 but me boss Kofi band no from 89 90 maybe 5 years 88 89 90 sa akosi 91 92 hona me ba solo be ye obey de oyempana ba na hwene se kwadwo na so se kwa me ansa na 93 be ye nketwa de uye buwe makoma mu do 94 na me be ye 24 for de me ba limelight ena soroku ni ye kodibro nyanom nyina ebekeka ho na chade anyankofei chirema over 30 years na ezenyim no pa 30 years over 30 years 1990 be pim sabre owu April ya antino 32 years kura ya ye nua me kobo program wa brochira be bia me ko bia no me frɛ no kodwo ye nko na ye ko sa Ghana ha nyina ye kobo eye kura no apart from eye we no aye ko ye yonko brabo bi kwasi mark ne no wo se Kofi na onya aka nkwanhia e no free mu ntino ye ono na ye e na ba tell you say Sunday no na manfo be request e menwum kwa adonto e na ye gina stage nti ye kura na ye ka say kwasi mark de ade na ese wo ma wu accident mu no in say 31st night no mo kwa sorry no okosi ne auntie bi omopon asoro no okosi ne auntie na oba ena nafa no ena odinya nti ne ye nyina ye wa hweyi mo no kra na oblem no pass kosi di aden say na accident kro na so na ebeku no nti ni anantie ache nsiande he has been a brother since to be akra nim say those days near sepa nti no be anim say me kra na mdina ye du ba bi asa na ye ka PSA na K3. Oh, inti them performance in the chede oye August ya August ending. Last year August. Ena ye koye akosima ka ye ewo abeko ase Achim Eastern region. Enche kura. Mate. Na ye kan na asemi na PSA insia. Na insia PSA. Aha. Obe na ye no na nsia wo nwe ni. Bebre ye nyim pa yer kan na asam no. Inti no ye mbo ne nwom kure bi ni bi na ye fan cake. Ye ma ye nyim ne deda no so. Ye fan cake no. Yeah. Adiba. Police aba. Police aba. Police aba. C'est Japon. Popcat. I just want Police aba. Police aba. Police aba. Min K. Yeah, no, exactly. I knew me go release easy, but not be Abu Fraba. I think 99 na 2000. Not me Abu Fraba. Release here. Nah, and you mean no a big song, Papa. Big song, Papa. Last year Abu Fraba ni nyimla se ko tubia. Eh, penyi bi slow ko tobi bi so no. Adwumone no de tachire. Make up na movie be crap Police Academy. Was it and you me to movie they watch throughout the movie no na worry bonyo no. Oh, it was a great hit. A great hit. Na yes no one come obandan accident na okosra ya dam for back amasama. Ba okosra obi okaso anti no free kaso akono ofa yi kwan no Oduma se kwan no. According to eyewitness, no mo say
na taxi bi apake ekwan no kura enye emfutu kwan taxi na apake no say ono wa apake a o ma obi kwan nti ono na nim na obi aye overtaking na car na esi ho no na omu ye ho adwuma na asai nti taxi na aye na oba no na ni bo taxi no so no instead say o apply brake no na ne 9 quarters later no so na ohu se we nso ato no de apie ba na to no no e na oyifa left ho se ko penchen ba bia fa no nso ma ye gates mo no new gates wo e na de no jumping ye na epia na de no kopim dan bi ntine kokopim steering no na am say ya rush no ntem de omudi no do reja na onso ye nya media I think 4th April and na ye ho ayi na ye refi say nana no bebutu adae e won kran ha nti date na edi share no na ye kai say adae no nti na wo say ye twen na ye no June because enra normal left a ban no nti o china Saturday 11th na Yesu ya da bi ebedi na wotweda okay na cheda na wotweda no mpo wonzi ndi kura we na April but afi na wo bezina na wotwe no cry because nkran ha na atena okay ofi abesoa abesoa de ne nananom ne maamenom na ete ho ekotena ho na mum ofri afija ase bomi Ashanti region but because of say watena ha no nti no omunim no kra ye nim no ho say nti e o say ye no Abrante Sport wala pass o china from anopa 9-10 going na kopima nwumre be 6-7 Abrante Sport o china Saturday na ebe we say be 9 from 9 going na ye be wa around nti no at least by 10 no there na ya start here ye di na otweda nya point you be 6-7 o'clock papa ya ye kana ho asemi wabo subo man Ghana papa enyomoze we hu ebi egu ho nye police abanko ten minim no wo mpanyin nyum bi so wo bi 1990 princess Ekufi de ekwa abrochire ebu ho no na ono so try say obeko solo no aye ne de we jamia menwe abode we jamia menwe abode ewe ma bro owo nyum bebre o woti pupu a obidi na won't me spell a benchre o wano a onyum na nsia onyum ba me ka no ndende ye kwe ya that day wobo baby ayo bo eye no ye tu no e ho na na osu de for no mrante ne maba wa no so omo so de hwe omo how far no na araho sam fofra ya sate ye nra ye nua ice king comedian ono na ebe ye MC ochina 1 week na ase no 1 week na ase ntina ese ade ensan ya ye mo nyame so bo ana se obi nim de besi ochina nti ensese ye ho ho aye ho okay nam ice king na ma dwena mbado na echechem na mu huni na miyem sham ice king comedian ono so abesum Ghana pa woso sa se me ye bibia oba no ayi na furu so na oye chese yakọ plan enani 4 days ye gina La Paz ye plan kwan ye befa so e wa Abrante animu ho kwan ye befa so a ye be ye nhihye no no be ye MC e na okra ko ofie onzu ko ofie na ekwa wie mu ha be se 12-1 no be 10 na ne ye wo ho no mo se onu nso no okofom o ye unconscious ye de no ba La Paz community e no mo frame nam so ene ye mo mai hu kwan ye de no befa so na Russia no de no call rich and any 3 days and rawia 12 o'clock I'm so free Irimenye Ewrade hu ya mobo Ewrade hu ya mobo irimenye and I obi anso te say Sonny Balin so and na krono a mebezi hu nkomo na Sonny Balin no so no oya wonyanko ana ono na eye aba nu nie e wo police aba ya nyum we ya boy ono na oye rap no sa raga aba nu nie ode bebo na on say Sonny Balin yi onumuna samini enso free nso omu nyina suasua omu ho efi pricky erade form crazy ejina izuma koma kwechi na tadam American no generation fui nti ade yezu nkomo na ma na wo hu za ye hwe ya kire nti no yensan na yenkaka ye ho so le bali yenje ne nyom na yemresisia. Yes, yeah, yeah, yeah.
In the cold winter night, birds come singing your name. Oh, you're wholesome. Serious. Say, if you're the talented, na when you hope you ma. Omunyina so young. Omunyina so young. Baba menya correction bi kakra. Time ane ye pe Sonny Bali amana aye abanu nie no. Na o ye program o baby nti yogi na be ye. Ba Sonny Bali de one Mary na ye adedede ma fe madedede. Ano ye nti ma menya sa we nya time amanti no. Eyi na bae yogi dogi na baba ye ma ye. Yeah. Also omunyina wo the same line. Na ebeke butuma bo hon age sa mama ana enke. Oh, in Siande or 57. But Sonny de Otusa. Only the Sonny de Osa on there. Na America there so Sonny Bali or not to say Samini. Oh, it's true and there. And there. On in and then I'm chance by our decor. It's heading you mean pie to moon there. The style no. Samini woman kakra. See to there ne jampa or February no ho. In see no in the jano yan and say there are who somewhat them is no you whom there stars maybe what reacts to Sonny Bali no into no my reactions maybe yes Samini in Wakume too maybe no broken heart pa in that way you know yes Samini there's also shaking my head Sonny Bali no words onyim zo onkampo onyin sembia obaka ihude you know wow Samini ye papa easy you know say easy onjin too much it can be true. May God save a place for your beautiful soul. Sonny see easy so nezenye Reggie Rockstone so overreact or say we lost a real one. Bless you and Jah arms hold you tight. #Sonny Bali. Na weekend ya ba weekend ni. Kechi. Anyo. Aba weekend ni. Anya amfa ya ma ye. Ochina Dr. Khan. Obra Sports. Anapa wo maye nyina ye nkwata ye busuafo hu na echi ne nkopɛ no krabia. O ya reho. Dr. Khan so abesumo. Dr. Khan so abeyade. Ono nso no me body pa. Obisa masembi o ba we dem me fan to Ghana. Yes race and doctor oni me younger brother Kwame Mikiti say enuafo. Nti time na Miki wo Ghana no ohu doctor no ohu Miki. Ewradin for bukrans me dem hu ni say ye ba wi ase be den. Ye ba ni abepe japade e wo kwan papa so agya nchirima yewie ebewu akọ. Se wutie na nampadu nwom ya manu a ena obehu se ewi ase no nipa obabi ko kanu mu wet kakra ma henai maami bi osu se onya yefunu ngoba na okọ afuo mu na abofo obefa anu ko Awurade Nyankopon ho na yede no ko ye no na Awurade se tena ha na hwe akola bi ekọ wi ase a obekra me bebre no abekra me akọ ne yenhwe se omu kọ a de ombeka we ba me kwa akosue nipa sumasi me kwa meyese maso be yeden obi nsu kwa osi okobo branya sika obi nsu kwa osi okodi awu obi aka de okọ akoye emfie dudu se na obi firi ho nti no mimi hu ni se kwan bi abefa so akobia no wo bai aba abedi wo mre okọ utie ya manu a ebeka enu nti da bia me kase na nampadu wo no wu ye no no awanim ye na beto no gona na kra woni na mo asem otaka ni se mikura minya 75 years economy TV ase ye dai okay e wo se mi free mu kontimi hu se ana Awurade Nyankopon de asem no soma na nampadu se omra ne dum fie se odi mu ana na o kan sa odi nya 77 no ndi se utie ya manu a obohu die nti a ye ba wi ase ba bi a ye kra ye se ye ba de ye ba be ye ne free mu akọ Awurade mfo mu kra nsie amen yen nipa no ne ya na ye die ya dwenabu se be ifo se bosom ewo ho ba menyi sa de ni sebi Yesu kura Yesu mu no mesra me kan se ya mpa so ba wi ase a onya 33 nti se wo bro sa de a nhira nka nyame amen nti no ye hu se ye ba isi ye bewu ye be som ni ewu okay mpenyin sampa na kan no mpenyin sampa nti no fa bi fa adwen etina we na adwendwen
because azre saint na mama ken no na nyimpa pa no roto yelu bubi no ni bi so rifi boko nti no ye banko kwar na maso na ye boko kwar beza wo se page mezinu me de sade na medase papa da ne pe e be kansa wa hade ma ye tum na ya keke mpin fo ekukudama otsedam na me show bebre na me mo nkwa amen medase na nyankwa da yeah kiti obi am de ka ho ne se ejam fo mra mejam ye na piesie nsiade no abrantie sport anopa no nkono ochina if you also ende no nkono no kono ano na Dr. Khan so de enso ewo obra sport circle ne la pass de it is just a stone throw anime can ntino okoha kakra na wabaha kakra na obi ye yi a ibisa se nipa bai ye misa se onya sika eno de omumra na ehu se anwumtofo no ye nyina ye mra meboa na yenko hwe Dr. Khan de ne mehwe na PSA na bibia nso enye kama nana badase papa badase nyamisho bebre inti no tama meke na wo se page mezino me de besi hade Francis Thomas na woye camera Moses ye sound Sandra sana kapo ye mu producer Prisla na Manuel Beck Kofi Ampedu dache hene na ye wasanti Lizzie na ochumenye monombo onezine basofuni na ye producers Master Israel oh yeah set or hade I also ejember engine here you so nyame insure bebre na afutu sama ya kana wa bebre no me sure that we really feel fa siwotamano na for bobra ma soro no na media me a nyankopon a wayɛ madom na wahome mɔbɔ na de ne bo den so wo wiase na nso yɛntɔn ne wɔ baabia a ɛyɛ nkwa ɔde atɛme ne nyame na meda na se nyame da meda na se fi sɛ yɛ din o sɛ yɛ de o sɛ yɛ nwu o sɛ ɛyɛ denso a ne nyinaa no awurade adom nti afe no asan baabio meda nyame ase ɛnɛ coach coach Sapon Sapon awoda coach happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyame ya adom ochina eye mawoda na ya metai ne Patricia Sefa Fisher. Peace FM ne di pa. Na adete pe na maame kunama ya kunama so edi. Happy birthday enkomo. Ebusia ye ba bedi enkomo. Na meka happy birthday samide na ebi nso enkoma na agyeche anim a otoso miensa. Oye denchra moafo hene osan ye denchra bakoma hene. Wona na nkoma a o multimedia say nana onkwaso. It's ma awoda papa and happy birthday sonkoma easyman.com ahosepefo so moma happy birthday obi bia so a eneye wawoda no erade ntina nim nkyerɛw erade mesraw ne enti a eye 10th June na oma wawofo wo ba wiase no erade nanu edi nkyerɛw na wampere wo ho bebre ewa abrabom no ahu se eye dian a odi ewu mu a unsabeka. Happy birthday to obi bia ne eye na woda na happy birthday in advance enkoma yenso nyame ya adom ochina ebeye yenso ya woda no. I wish myself well and I seek and I'm humble to God say de ne pe na enye ho noa ne makoma so ade say rade ope na enye ofise trosem say achede pa nyina afi rade nchen na eba etina chese bibi be si rade na de ba enya de bone rade ma bone ma nti achede pa eye ono rade ne pe no me pene so ema me nkwa ma brabo ene me kra noa ne de mi bi se fi rade ho amen. Ebusia yenni nkomo na adom kase mu no ye dikan abawa mane dada se Ethiopia atoto wo kokro bite ema nananom yi apaye ene se ne yekosi ya de kopot ye kobaye no Kofi Ajay ewo ahoma ne so a oba beboye mu nchemu na mamenka wo se ene da fiade na nke se oni afia mankwata maklo ena edi ahia wo afisem komo twetwe so tebia ba akomienu bi nti ene metinam ede ama afia entimetinam ama afia de na me ne Kofi enso edi nkomo Kofi mpacho mache mejoso medase se waje me so na de asie okokro bite ho no de wona o ben ho na akọ ho nso nti obetimi ama ya te ase ye de ye te ha ye nim ne se apaye na nananom eyi se ne ebe ya obi anye dede no
ebebe wie eye de bio na etu akoba na na ahwere ne nkwan the akoba ni nyane say according to police for any police source ni Gasat Municipal Security Council letter da ho nyane say hono omo ahinsam kakra e ho honom ni nti enene na otwe and assembly say ni offer me no ka say police for achilo ono actual grata de bra assembly say offer osi jasene osi asafo ache ewo kokrobite ho ni waron so no omo asafo ache even ni ama fit ono ewo ho ono so pese osi ono so asafo ache it is the asafo ache ba ko no ono believe they belong to other side and ono yana say ono so be sini there ana assembly ne police commander ni and omo ye meeting ana omo say daddy omo ntimi grant ne sa permit they say kokrobite no ka flash point e o gasa to a libya beto so mi no it is the gasa to no oba gasa municipal assembly na kokrobite na o asaraja na afi obum sam mi say flash point e o municipality ni ma anytime be truth me to na eno na assembly ni so mo mpene amomo and you don't fish or my can be a pay. And the idea that I want to quay and I say to Yabasi, police commander could be taken and just of prayer, new affair, and him back on also near a day to or from ya. The key undertaking share. That day, no activities be a dent to cover back. Amunya sign crata am wajatum. Not me say free police station or be a kutala gain adada. And the obia kutala gain that dano. And dano and omu magin say ni ama fit American same ono ya wajo omu kwa ya mamre na omutimi ade I left this ban on. Na mumu no anya de ombe de say omu ulo mo ba ko afrim entinya de ombe de bia. Eno omu fine. And the omu ya no so intwene no komu de kogu dem. Not knowing say omu kono na ebi to pick up so ka videos ma ka ba ko white so ta ko ma be white eno na sapoma no a omu ni ama fit ni omu tinika nim a omu nya gumu a omu ko ba bi a abusonti ono makwa ya mamlen enti omu dru adontin a okoko bi tefie ni mu wa no eni tu no start say isane ti hu ya say akwala ba ko eda form a welcome to when mu just start new no na woman ba ko even me obi ti sa ono so tu kan ono so ne sirem enti ono ya na so ko peja akwala no to peja akwala na o ne tu no so aka no no so bu form gigra ano na wulo mo no odi o manim e ka kire asafo ache klote a na ewo wi ese eni won fa ni moto no na won fa e prafo no ono kwa de o fa prafo ndo ma ko hospital until you spark in the motor now a prafo no tira moto no so a na nipa no ba ko allegedly almost to say ofini new affair camp no ehia no face to face ana odi to no good tirimu a amunmu ho na no litini de o se na nimu nyina isa se ne to no property bi o jana nim pe no de gu no it's not say only advantage enti ho na no mu no hwe ya etim enti miru na aka no ana omo sisa omdom kokokro bi te abaya resabia me no ka say car na ni ama fit ameka to ya asafa chene omo ka ni ni nya no ya de other side no ase car ni nya emu tutu ebo mu ahwe de tu no egeje na police wo hwese de e na ni ama fit na ameka to ya asafa chene ono tutu ono na nanka target no but em say minim how to me save no but o hwa car na aboba na wura front one side there be upie door na ana kan nyama hwa bo ne hwehwe nyina ntimi no kasa de nipa bienu ana epra ba ko so afirim entino na metwase ya ne tofa bom no ko wiese ahensem manso eda ho entina ema akwakoba sei no wo ho zapepepe aposifo ehwehwemu no wo mo sa so bi ma na ma to nsafre obi I mean, no, because a police force from Greater Accra with the operations commander and after Gasat Municipal Assembly, the soldier for Epoca police for Epocoluma, Muviano. Now, Branch Kennedy, Omuko, but I have Funumina, Omuko undertaking, Leo Pen, and him back. I mean, look at the police force, Edwaba headquarters here, look at it. Eti Kofi, only Omo headquarters where the best sim Trebiano.
yenim se onfa nkame ye ne ahwefo nti ye down e wo sa asemi mo yo eda se busia Kofi Agye na mene no echiche nkomo fa de wate fa kokrobite etua akasa no eho ye fie no so na afi yenko eye Isaac no manyo enso eho wo oboase na eho nso Green Ghana no eye ne Green Ghana Day no eye enede ya eye nafuadu ewo aya ohumomo anase June bosomi emu ye duanua anopa wututu fom wadua bia na anaye kakra na abedua ode enkodua na wia kete no ankwanko wudua no so bibia woni mra ye de ye enti ne Isaac bedi nkomo na ya hwese de no so ekoso ewo mpotem ho menua be ma no manyom pacho machi ye ni amini aba beda sena pomte sei Yankopon na dum ni ti apose krodom no ye da Yankopon ase me pacha wo mpotem ho boase ne fem ho no so Green Ghana Day Ghana National Fire Service for ne de keka ho de apoten na ekoso mesreo mini aba said de wodi kan de atudwa no afie twemu na Ghana mampani nana adodankwa ekufu ado de betu edwa se wo se ye duadua enua wo oman afana baabia na tini aboa ama awiabrane a airborne insu a ento kafie ni nyina no nyamea ayadom ama nua ni nyina yetibia nyasa ni mani nyina bi asem na ye kwa ebrechi so a ebinum atutu enua no aguo no yetinya bia foforo de ase anan afi atwemu de eba so na afi we nso de asase a eba so na wopie mu kwai forestry commission division no de a womo kita 7 political districts na womo forestry commission no Bekwai district no kita 7 political district a omo edimu ejuma nene jumadi no e wo sa 7 district ni nyina omo beye bi e wo sa honom na ne pempen so kese na ba so e wo Bekwai municipal hospital mono na o esi e wo Bekwai ha no eno na jumadi no e ba so na no na Bekwai manhene na nankasa na nim nyamba be pie jumadi no ase Saranso na abaika tipeni a wo ha enso ba be pie mu ebi na forestry commission openi power da no e wo mensirim ha eye wura Ransford Chum amwa damwa ene ne mpanifo nyina ba be pie mu e wo ha na o ma be dua emia ne bi e wo ha na no ansa na kra eno e be ba so no ene ne nansa forestry commission for mo Bekwai ha ehwe say district sa 7 political district ni nyina no omdi emia ne bi be ko ba bia bi na se enne jumadi ni sase a DC ahodo e wasa amesire no nyina edi animu na omo edia ebio omo sa kokrum e float e de kire nipa e wo Bekwai de ntwatemu nyina kire won se enne jumadi no e ba so nti obia emeye bi na Bekwai no edi eda omo de no so ye efie baako edua baako efie baako edua baako na eda any city da Bekwai for de no eso eti panini kire se e wo se obi biara enya edua baako na odua e wo ni fie na tini aboa ama nua edua na mpanifo e ka ho asem no eno so atini afa ne ntoma pa e de efra ebio wo sa de atudwa acha kire mu se schools ahodo a wo sa political 7 political district ni nyina so wo ma begigi nia ni bia wo bia e wo de Denyase my Catholic Senior High School for a year faton sa se twemu womo de omudia no emfaso abaso ma fi kura mo sa beji bebra mo esan kwa akodua ama bibia so akoyi ade ama womo di onya ba sa wo share sa eniadie ya oba forestry commission officer wa Bekwai ha na amafo bebre aba beji bibia womo ankasa egigi edikoko mo emfuom ene womo fie ni miania akodo womo dua ni bia ebeye abibia se ko so na dwumadi na ankasa pempon so de wo Bekwai district hospital ha ene dwumadi na ankasa beba so wa ha na Green Ghana Day no Bekwai de eno no okay na me pa che wo te se Bekwai ne importem no mu wo enua poti bi a modua se bi a importem hanum se de ye fa na se bi a Bekwai a na se kokomlemle ka Bekwai ho a mesre wasem ka kokomlemle ha nyina ye dua kube kokomlemle ha nyina bi a ye dua oframo anase ye dua poti anase ye dua frafra mpacho senete peninu enchire mu se ebia wo mmea hodo bi fe bia efa ne se bosome frɛ ho a ebia ye dua mahogany nkoa ebia adanse sauta ye dua timba dua nkoa no da wo chire mu se mmea omwo ebia mahogany ebia aframo ebia wawa ebia anka ebia kube ebia apple ene mmea hodo bia ye dua eyeye etibe boa ema nipa se trachi bi kwana nimu no ni nyina omo ewo bi wa ha
wɔn ebe duadua na aboa na se ebe kyerɛ bia political district A ana B ana kuro we school we no we pɔtee na wɔn biara deɛ dabi wɔn sɛ baako bi kɔ hɔ yɛ fɛ no shade tree no ɛyɛ deɛ gye enyunu ɛno yɛ ɔmanfo bɛ duadua wɔn nkasa wo fie a ne akoraba gye bia ne bɛ kɔ bɛ bia wɔ fie mu na bibia so ayɛ dɛ aba so kama nti sɛ shade tree no bia wɔ fie a ɛkɔ ni mu kakra no wɔatwa so nti ɛbɛhyɛ ɛyi ama a yɛfrɛ no canopy ɛha ɛtumi ɛyi enyunu te sɛ deɛ canopy kyɛ bɛpɛ no sɛ nnua no paa na amanfo a wɔn eduadua wɔn efie mu no amanfo bebree ɛni agye ho a wɔn ɛgyegye Matias wɔn efie ahodoɔ mu nti sɛ yɛbɛkyerɛ sɛ bi a area A ɛyɛ bi a kube nkoa area B ɛyɛ mahogany nkoa area C ɛyɛ wei nkoa ne deɛ daabi aha deɛ futufai baabi a yɛtumi edua bi ɛwɔ ha ne mu wɔn a yɛkura mu ɛyɛ area si bi ɔbɔsɔmɛ frɛ ho area hɔ a ɛyɛ galamsey area sa wɔn a awuri claim tani kyerɛ sɛ ɛhɔ ne nyinaa no ɛyɛ wɔn botaeɛ a wɔn baabi a wɔn ayɛ galamsey na wɔn awuri claim no. Na manyo yenya santi ase no ɛfa enuadua no ho yɛda se na baako a ɛno enya semode sa ne sɛ National Fire Service womo ɛhyɛn bi enya akwanhyia mpacho ɛno so yɛde asɛm a menya ba setifo ɛbɛkaya ɛda kwasiada ɛna yɛ de betu twa sɛ Fire Service for hyɛn a ɛwɔ Obuase kurobia mu I serve 3 political districts no ka no ɛkɔdumja ɛwɔ Obuase Bongobri ɛna wɔn akwakwanya akwanhyia na deɛ akwanhyia no nyina ɛbaeɛ ne sɛ wɔn yɛ ɛkwan bi ɛwɔ Obuase Bongobri ɛyɛ Stadium Junction ɛna wɔn atwa ɛkwan no nti ɛkwan no wɔn si kwan no sɛ da Fire Service foɔ no ehu sɛ kaa no wɔn atwa kwan no nti wɔn twa kwan no mu no wɔn ba na wɔn nim si atwa kwan no nti wɔn de speed sɛ dɔ bɛ duru ntɛm akɔdum egya na efie no ɛnse sanko hyehyɛ foforɔ itemro mani boss na no se kwan na simu na speed so kan to any hwɛ nye itu na je se wo bookers e dia afa Kamara Guinea road no stadium road no nanka wakofa ho na ka be chine so pizza TV animu ho a na ka no ekoto ho nipa nwoche na na omu ewo ka no sa abre no omu prepare yie pa party sam no ka se de emu mienu de ya bo omu ti e da kopie mu okonfo anoche aban sa de a wɔn gu so a wɔn ɛgye ayarehwɛ a emu mmiɛnsa nso deɛ yɛyi wɔn abɛfie na deɛ aka no nso ɛwɔ Obuase aban ayaresabea ɛne AGA ayaresabea wɔ Obuase ha a wɔn ɛgye ayarehwɛ ɛno na ɔpɛni kwankyerɛfo a wɔn ɛna yɛ regional commander ɛde ma Fire Service ɛyɛ ACFO ɛyɛ Harin Jiwa ɛde tuja kyerɛ mu sɛ ɛyɛ nea sɛ Fire Service for any Ghana highways emre bia so omo ye omo dwuma no bom so omo kokko ye kwan bi e wo ba bia omo to nsa from bro omo kaka omo so do omo nim de e de ba no ma kyerɛ omo sɛ e bia do ye di sei na BBC wo na tia ye ti nya kwanya ati okay yate ase ye da say anya samode but the yesera de ne sɛ enuanu mu aprepra no nyame enya won yare safo na otumi nya hoden fi won yare mpa no so enti ye fa no si ha fa ye nko etifi do montam adom kase ahodo mo so ya Badwam ne sɛ momofo bi a akronfo adwenbɔ ne ba won tirim kɔto hye won so no ama aposifo ayere bambom ɛwɔ hɔ ne mom ne pempen support ya etesisi anom Eliasu Raouf da bre ɛna ɛbɛkyerɛ ye mu Eliasu mpacho mache Hello Diamond Eliasu Mr. Mache me just Diamond Jo me da say de ya tie ne say sa momo wura bi no ap nipa bonfo bi kɔ bɔ ne tuo ni ade na ama bambɔ ho nsɛm ayere pa u twanfo ni akyerɛ yɛn a sɛn na tie Diamond no kwasem ni enam de esi enti no ahobambɔfo a ɔmo atizno ntem ha no mo ayɛ nhyehyɛ kɛsɛ esi a na ɔmo bɛhwɛ sɛ obi ahokɔ bi ekɔkɔtena baabi na bi a ɔno no wɔnhyɛ da enkɔ adwuma ɔtedɛmoa na waba bɛsɔre a na adwo no wapie anɔpa nyinaa ɔbɛbɔ fie a ɔnkɔ baabi a saa na ɛba nsa na wabɛ suspect ɛna ɔmo san so kyerɛ sɛ empo no nsɛm bi nso wɔ hɔ no mo a yɛ ɛkɔ so ɛwɔ radio station sa ahodoɔ a ɛno no wɔ atifi bɛntɛm anom sɛ yɛ ɛno nso no ɛyɛ ɛde ɔhaw ɛde ma ahobambɔ nsɛm ɛwɔ atifi bɛntɛm ha no sɛ wohɛ ɛyɛ cars ahodoɔ a ɔmo didi no wɔ ha nom ne ade na sɛ ɔmo yɛ nhyehyɛ bi na ɔmo yɛ sɛ ɔmetu anamo bi ɛde afa ho atia yɛ na ɛba na timamufoɔ no bi ɛna radio station yɛ obi fra na sɛ nsɛm a ɔbɛka no na ɛyɛ ama mabunu no ɛbo enyo ɛwɔ de anamo a yɛ ahobambɔfoɔ no yɛ ampɛ sɛ ɔmutu a ɛbɛboa
ama na boa o hubambo nsem ho no omo kire say omo timi etu na mo bi na o ma tete nkrofobia o so mo ye omo investigation tutumu akohu say eye mo kire say omo aya de kwa na say bibi esesa obo say na penimu bi aba na me bani na me na ni na me say ni tamre no enye ade say omo be hwe amasa na ema no atimi akosu bi so he ntweni awe mo venda ya ekunu na anu ya omo kire say se enka ekoba se enka ekokoye unipa fufuro bi a enka de friends and central for say dem come be kan fa no different by ekoba ne say ekobo mo akotodwemu a no omo kan of fufuro nti omo be stress say ensem bi wo hono ma ya eta koso radio station so a omo be pese ensan so enkosu biem na mpo se hu be hia say omo be ye omo ye incheche bi e de ama central for tifiro ntema be ya okay ama dodo na akasa ho beke e wo air ade a omo be tu ana mo shemu no de ehu hia san shemu bi etesa ebe ma santete ne beba de ehu hia pa nti iliaso ye da so ama ye hu de ekoso abusua de ekoso e wo mantam bi mu no e na me ne wo edi ho nkomo na happy birthday enkoma ye maame ye yere ye kuma me kan sa na me patch say Adom TV manager pa kwasi akom pike ne hokafo a ode erefua akom ora yere Yvonne erefua akom happy birthday to you mpacho ukunu pa kwasi akom se me kan cho say one mmofra no do koso aye yere pama won na koso aye enapama won se de oguso a wo ye na ante happy birthday to you Mrs. Yvonne happy birthday to you bibia na ye wa wodan so happy birthday to you na fe me mo amane se Compare HD Plus ni binema o TV share enye de wo bra wo frɛ 0242 439 872 na fe ko Grace Gift Herbal Clinic o de yare no oduru ho abodin kire won wo mo enam abefo ene haban so besa yare asembisa bia no frɛ 0244 126 123 na 0246 518003 afe so de Upper Senior High School acquire private school no on 0244 696911 and answer 0257 312 448 no benya akwanya akọ school papem entie mo bi nkan cho se na anome no mo ejeme na so nkotobi fi se ne ewo ni mu no nya bi ene wo umu wo enti de how bia no de wo hia eye 3P garlic mixture api work healthcare for ede aba opedodo atu ato anase opebia no ma 0201 000 and I say 0248 928 824 wonsa ebetumi akabi na etumi aboa ko Franco Trading Enterprise phone air condition TV any phone accessories bibia wo hia no wo mo pe enani da so wo mu say on to ade bone emfa emma for 0246 422 338 and I say 0555 939 na wonsa entumi enkabi Joy Learning na ekoso multi TV so yi entikono kopebito na omano ensua de ebeboa omano na aboa wankasa nso woda artificial omano tefi a nsuro teacher ni a sebi wode ne nsa abewo ba bia obra obekire na de so hu dem pache Tipe multi TV DJ boss ni bi na emwa omano wo bro mbehwe Joy Learning ewo so ebusua ene betena mu de mafia mankwa atamaklo me de afisem ko machuchie no esi ahanum sei na afe oman hene kwabna sante ene abidwafo atena se ede empensempense mu dwumadie no ato a oso me din de ma mechra Diamond from me Lady D Sister Sandy be a guy good morning. Well, yasa by the moon, I must say, someone Jibra mo share. Oh, camera woman, me who watch it. Beautiful face. Jidi say, oh, ya camera. Me camera woman, me who watch it. I have been over P.O. Adams in here. Mo fan me. There, I have a pledge. Me, o my hene kwabna sante me, Alex Badwam, me, a train so hima papa bi, me, a brew, papa bi, or dinner home, kwabnensia, papa bi. Me go so my hene papa bi me Yakubu Chipsa Alice Kopi for audition was na yeko me Rapti iti afo from the show
under the able leadership of George Boachi, our regional minister Papebi, supported by a potential president, Eric Opoku, your wisdom port, Alaji Collins Dauda, and afi make cow say and munyam fobi to say almighty Frida Prempe, your era Bobi deputy minister sports, your Dr. Benjamin, your era Bano of Ayabroni Venture Capital, your Agama Bechim, a damunyina ma system support course. Mabuna wonyina no nti ye shebo said de de munyam hye ne papaye ene enkan ko ebebas bono ene ahafotitium ene ne ebe di hudwuma. Yabana, the bigger pledge is the Ghana pledge to be truthful, to be honest, to be patriotic, and to be loving. These are the 4 core qualities that we exhibit as a Ghanaian. Be a proud Ghanaian and be a proud Ahafonian. Maybe I should be a proud Mampusinian, be a proud Fantinian, be a proud Votarian. You know, it's also just be proud. Say what be pure Ghana. It's very important. The more we are proud, say Ghana. This is Ghana for you, you know. The more na ones who sampan kunyudie Ghana there. Never be broad ma oji Ghana to say there. You will not do it. Be honest, be transparent, be truthful, be patriotic, and love the country Ghana. It's very important. Happy birthday in Koma me now for me Asafo J or Santimantem NDC. Ana aye Mugabe Mase also me yonko pa amenchiao baby obia Mugabe machiao. Happy birthday, Shunko, and come on, I'm more celebrating, more enjoy day. No, Mugabe de Benunya turn and tree, intimation said the back off. Na etimedia celebrated day. Yeah, a turn and tree, or an entry farmer, I'm still an entry farmer. The Yetashi, the entry home come. Medasipi, Minia Mugabe. Make us say, dear, as Anthony this year by Quatnasi. Or a Chechenia MPP Amanu Kuba, who decided to say a Chechenia or the better or man share the song or no baby and Nicoya. I thought you were crassy. A credit Ghana. Oh, call the call Biais. A credit Ghana. From Minister of Education headquarters to Biais. Omutomo Komami table be oh, also hope to see on Casacra. That's another frame now. I was a old TV to the Kukwado. President time would be Quatraho or Pranagan should go and get a look to that. Doctor, or the doctor, now professor, that's a general. Metiano will be Eti Boko de Nanawe. Boko Nanawe, Nanatabu, what's you? Good, Nanabajoso. Next week, Yamako. Yes, Yabepe Brena, Yabechia, hopes in Adoye, or your Crobo, or your Santi, Yaigbe, Ayan. This guy, the one of the teacher will be, I can't see my other so snappy, will be a Ghana, hopes in Adoya Quava. Bonini, Viavi, Hopsin, Viavi, David, unto that the menu too. Who say Asante Madishe? Na meme dia wo dey. Who dey from David. Meme dia no. Eh amro dishe. Oh yes, amro dishe. Yes. Amro for no muka kasa be. Ye na ka amro na ngasa no. Ye ka voter di amro, ye na amro. So there's a difference. Na one na ho. One na ho. What's a sudden party no? One na ho. Sudden party. Kasa no kra wonte. Now when you pon na out here, just to tell what address them in unlockers and address them. Chomo hopes ya viado macho achiavi. Ya mada ha chopo viaji. Bato gbana mi kata. Bato shahana kasa. Makawie, mache o mwawie. Ase say. Dem ka sa wonte, eti wonte ase. Ba o mo tini de o mache mase. Mafia nyo Medog benami kata. Medog what's a voter region? Yeah, Angro. Yeah, and ye war a year, candy saying, tongue for to so yeah, and say, war or my cano vedoma, or mono, or monshada, and ya Angro for but or mote casano. Omona omo gwansono aha eti these are the but the really na ngasa dia ane amro no so and I'm captain here no
Eti oh yeah the capital no crooked say pie or angro area on the Mrs. area. And officer on the normal time. The whole voter region, your capital, your whole. And I'm saying, but I'm no. You were Kita or and your one noga and your those kind of a. Don't free Kita area on no more. What the emphasis is from Aplau. Eba besi we hold no more. One Alavan Konya ono. Dabi on the war Ukra. Another area. I know you do. Okay. I don't know you ho side of Honomone. Okay. Any other. So neteno. All right. And then talk be stream. Okay, I'm only talk be stream man. And he took back for the any here for. Oh no ye can say whole area Honomo. Oh, me ref in the crane. Aye. I want my fear. I want fear. Don't hear me. Yeah. I want my fear. Took back for the. And I will get it. Took me on him. Set to be your him. And I want say, yeah, dear, like Paramount. Him pon. Aha, him pon title. And no, Saturday. Okay. Took be a Paramount. Yeah, took be a or him. Okay. Nana. Okay. Sanya can nana. Okay. Sanya took be. So, Nediano. Okay. All right. So, talk about Federal Mention on pay. One of our revered citizens, our Ofri Framantem, were born home in terms of Nabrabo. That one you can't take it away. A renowned economist too as well, and a businessman. Togo, good morning. Baby, I will be Kwaku. Emma quickly we empty when you feel any cathedral and common floor. Now we are back to bread and butter matters. Cathedral say you will be on. Oh yeah, here then you will be on. So cathedral na dear. You know, I say Ghana for bread, Ghana for Yahoto, Ghana for any Jumaya. Ye. And to say, oh, Skebi. Now, we say what the best song would be would the basic dam and Yankopon, and I say would the basic dime. I had your person, ya. My mind no move for no, but no one told answer. Ye had your fata, near ye say. Tell me, sir. They say I'm no cat and up for. The interior Mokabebo means any. School feeding a good. And not to say more yet a demonstration kit less near school feeding for car. Utanda Bay. Son pay. And then yet Yana. Bamka said, Omoka say, Omojai, so and then 3 days, only a demonstration, only down. A press conference. So much die, woman would be an in beam. For about 2 months, woman would be an Mangualan. 68 days. 68 days, the interim can you can't even to your 12 days on the day. But come on, Minion on the page, SMC. Where people be buy. You don't have to always rely on it. And Ufre will be or can. Ufre will be or can. And come on, Minion. We are away. Wouldn't you be Minion come okay, and Antessa. That top from this hour. Oh, I thought from money, but some time to my account. Because we know this actually brain back. Into your mocha. So the patch was here 3 hours. So was here. Away, you call away. Oh no, I can't people for Canadian graphic. What are my cost? And a front page, a daily graphic, and a front page. What are my consumer? Why? More are you from Mudian? We are crying open petty in your name. Then I'll cut it in your Make some of your baby. And I thought the year. I take the year. Into the baby. But you come on my show to threaten me another day. Messi a bebaho. Me threaten with that. Me no. But me sure say it do be a almost intervention in the door. May you film koso. May you film. Enti on my yetimwa. Even national service for Krania Domoka. Nancy and you track a crama. Yeah, cathedral na ya national service pay more about TV show. Or say kebiani ho. Again, last week, I'm doing one. I'm ranting by I'm not paying me no Casay. National service pay me last week in America. And not pen what coming maintain. On your carriage in America. Yeah, ma'am, person be my always intelligence. And ranting a pedumaya, younger big, a nipa more than 120,000 to work stadium. How more pet police near from 2,000. So them pattern.
enipa almost 70,000 koto immigration forms near from 1,005 no more can it fee nti se wo bibi a obe ya boa sankofu amommo nya dwuma ya enho ato omo a wo se sika we ya yemfa mwa memrante ne yemfa omo dwuma ana yemfa mwa memrante ne nya dwuma nya oso de kwa akosi cathedral a bible kurate de paboni ni bible nso ne abone nkoa na company po edi anim nti edi empire no woko bo amana so nyankopon ani zo na me patre no empire bo papa bei onu empire bo anko mo na ga na ye ho ntoye oman ya ye wo mu a bibia bo aye den ye ntumi nkoma ti sei enipa bibra papa ko mo ka ati esi ho ade ye ntumi nto petrol so mi tana nzana ya to petrol aye ntumi nto petrol u January petrol na woto na double utundre ofele e be do be 25 million mewa 1,600 utundre na ofele eda red ya 1,600 eda red ya 1,600 first na January na first say 1,320 on kanokre 1,320 on kanokre na January na petrol ye say there be January na petrol ye say na me no o kama ana me entian calculate the price no ne yen say no go ya January na petrol o de kwasem so o de January na petrol entian me petrol say entwa na wutwa me go na catch yes say January na petrol ye na me to petrol 1,600 enya no kre me see January na petrol e 30 cities o de kwasem and say 30 cities na January say January na me okay kwasem me see January na petrol 30 cities na say nei na say nei na petrol ni na 60 cities ya o ba catch say na 30 until January no e that na woka ai kwaku obi yan fom so atutu mu ehun na nipa no 2 years on my conversation no ma ko sama sem ma hu ma yi ano it January na to say January o dey so feel 1,000 January na feel Memfino. Ya domo no enei ofele January na ato no enei adomo ko US na go bisa na hwade. Enti we yesa na omanya ye ho akire ye bibie nkoyie ye gu banks nyina. Gofo ni ani daso. Aya men kasa na bisi ye gu banks. Tese banks e organ nyanya mofo dia. Local banks nya ye ngu no. Ndimi kan etwi kata ye kawo. National Investment Bank in the Agri Bank in the ADB abadia, NIB abadia, and the use ya Ghana commercial bank abadia. Me ka individuals ya. Omwa Ghana fwa o matim 50. Ebie wo mo banks. Any microfinance need to meet alone. Mo guni nyina. Eni pa ya yo makwetene finya de keto. Ebie wu. Contractors ya no mo ye kwan. Etese tu omo ka no mututu omo kesika. No mkokrom koton enuane na omo tonton enuane okrom mutu nyesika no. O ma contractors ni nyina machines ase wo nwuram. Wantu omo ka. Na mo yi nkofo abetena fi. Hospitals ye ja ne nwuram anka esi a okrom do ma side ho. Mienu ti ho. Anka wo be preach tenka. Akufo adoko wi ma ye. Entu yinwi inde aka nwuram. Anka wi anka nurses fo a every school 3 years I see put to omo. Kenanka put to omo. So na me patre no yi blog na wo okrum no ka o di preacher gu akufu adoto so onko wi me ndin kan kwara omko school shift ya ene unu secondary school for kwara omko di first years no omko di 2.5 months pe omo betre fie 3.5 months ta no wako school omo be kwa 20 of ya omo betre fie 3.5 months anta no wata ako school na oba a wo 15 years ako school akodi 2.5 months no betre fie bosume me nsane fo a anta no wata ako school we be yode nti tambe no be school after September. When the cars are when the cars are when the cars are be the PTF first and they almost me pese be we are friend we are friend me pese be jaja we are friend me number office ya send me message me kwa na ba school kwa na ba pese be ko asem so enti omaya atrofem we ni nyina to some call 2 terms omo call the first and 3 terms unim omo call 2 terms 2 semesters and omo call no say nkwala de school no first no omo call first term second term ne third term they say ni obi omo call 2 terms first semester and second semester you don't know at your running semester system what is wrong about that my enkasa badaruma some of them will mark go private school omo run old system we ko asem so mbe bobo say kutia ko asem
Enti se ye wo sika ye de ebe kusin o menya taxpayers money taxpayer na ne ho kire no ontumi ni di mienu ne miensa onu ni sika ana wo ne aban etwa edawo mienu ntem no wo do man ni sika kwakwai onu se ba bia ye si cathedral no ya do so keke o akọ ho ya do so keke sisi onko ho me dwumadi ekoso ho no me se wakọ ho asebe na akọ picture ho e ho na ewuram me say wakotwa picture ho na ho kra me makowura ho sudu last week asem ko ba makowura ho sudu e dey do ya do me wura ho ya do ho ne mfimfini kakra bi ana o motu amna ya spend 200 million Ghana cedis yes is structure so e ho adan no ko na ya pra ho no ya do ho no o ti structure bi etiso e na mna bi no motu mo mfimfini e na me ko ho amna bi no motu mo di pillet nke kwa mi edu atim yes tambe Mama nkasa wo de du ho. Wo ye trofo wo. Me do nyame ho hata so we. Wo de nya no nkasa me so. Ye wi ame no nyina be ko me aputo na wo nim ho tene me. Me se wi ame no be ko. Wo nim ho tene me. Wo nim nkran. Ya mo fa kamera ni achi. Mama nkasa wo de mama nkan ma wo no. Mama ni ntia wo pese ye bem ka wo kasa na ko woni. Tinia. Na 200 million modi o man tika. Apart from that, wo nim na passport office wo ho. Na passport office, na no passport office. Omubu sa passport office da no. O ma sa ko e dan foforo ama passport office 10 million Ghana cedis. E yo mind sika. Uni mutana embassy bi o Mali for embassy na wo ho. O ma kwa o mo say ya bubu na o mo pay the same land e wo prime area. O ma kwa ko tobi airport ama o e ba be structure na so. Uni mutana judges na wo na about 25 judges na wo. Ya ko han dan wo prime area na mo titim. Ayi tu anwoka. Uni miska ya fe no ho. Wadara mantini wasem ne popa ne de. Enti satika wa waste the kwa. Wonu apokra pa ba wo be bonu Nyankopon nyindi. Ebite 13. Ene kwa da wonye nyame ana wano so be ma ne mpa. To de kasa me nyame. E de enti na ekwa sore. Ena se enti de enti na top. Ba wonye nyame. E de enti na top fo. Top ne ka kire ye se mpa bonu ni mpa bon so Nyankopon ani. Wonye nyame. Enti eni asofo fo ne nya sore koy. Dabi enkofo nyame. Enti enya sore ko enti top ne ka kire de anka be je. Emi nyina nyame asem a wonti ase yi ne enka nyame de passport. Meti ase pa. Koso. So enti papa wamba ekomo diyen uti mo den no wamba ekomo diyen wo to ko bompai na ko beti papa wamba adwuma yenya binye wo kire e to me adwuma yenya binye ekomo diyen ye wu wo to ko akọ bompai na ko beti papa keta se ne proye tika wia tika die enko wato wo abam wo ti wo ko akọ bompai na Nyankopon ba di wadi aka ni Nyankopon tie npa bone fo bompai papa wudi mutsa boganet kam nyafu wudi ni te se de Nyankopon okura ni ho wo se okobon paye me Nyankopon tie aka se Nyankopon okura nanim ko soro ho ene tete no a na nka wo ye bibia na nka ye twa wahwe Nyankopon okun instant na kanipa bebrewu na do ponti ase oni ba omia senko mo kra jase na nga okra won jase na ko nyame hu mo bro nto ye nyina su de se na mi kan na tete no ana wutwa ntora na ye wo wu instant na kaba omia na do ponti ase yi ho ne fi nkomo bonum enye nkomo aye papa don't wish even evil min wish evil e bible biblical you won't ase woni aso oh wow ene fasia no enti dia me pesa me kan say oko 20 minutes sika ya sai no a ho tira bank of so ta sika ka chebi baby ho prime fefe no the whole Ghana ho kwa pa na na do kromo on fe kwoti market kese o hot se KGT market anka chebi fo benya dwumae on konko chebi abu akwa ho na nkonko ti hospital kese ya pa fesi na unia hopes in embrem kanese fo a o ma wie square post wo mo no ko benya dwumae okay fesi na unia onko si university kese ya ba ko e wo kropon e be sa ba so e wo ni papa kromo be sa ba so hopes anka ye nua no a e petu a wadaro mama ne timi mbrem bi enti e weso venture ana na do ye hopes me ba me channel manager Pakwasi ene ne hokani ne birthday so Mrs. Yvonne Era Efua Akom happy birthday Adom TV manager enti happy birthday you be celebrate you very well ura ne yeti ye power hand say enti happy birthday so konkoma Mrs. Yvonne Era Efua Akom oh wow bofra ne nyina kan omoja ho e we show a happy birthday hope yo oman
mechia omo hwe nyina na machia Ghana empenifo a omo de omo ho asi ho so omo beboa akekere omo obi na san na san pacho omo se ponkwa no mutiae they see all them na tata mutini mami reading chira but say na but they see all for me enti o catch them say na e tua me panyi pa na wala na o mutu omo kan atu atu ba wonderful jehwe eye mati yo o ti wono na ndisi ni bi share bi ase no message a obegina hanu makan e dey ase na ti e gana na da mu ni gift o ware number mo be frɛ no o mai akufado waje no hutum sɛ oye nipa bonini adinti ana okonya nkopon anim no wa bompa ya sere nyankopon sɛ awurade fa me bone echeme okay in the bible nkrofo mienu bi kokko bompa e Pharisee ni bi ni odeboni enimi okwa wa se nyankopon me mfata sɛ nka me ba wanim me ye bonefo fa me bone echeme ada ba ko sɛ that time me sure say near friend kokubu ahin that time and was say already we say me dem me tua tight me tene me ntese body ni no gina wono no me na me mitimi ye bibia ma wo enti already ma ba wanim bible say nyankopon tie ni o ka se o ye de boni ni no obre no ho ase no o tie ni mpaibo enti akufa de ni pa boni ni on de wagitum o sre nyankopon se nyankopon enye nadom eninti ana 70 something years wo honden sen ye na ye wo 42 ne 50 ni ade no wo honden sen ye no obi otimi free office 3 am ebebo 9 no at office na obi akoda be 8 ebebo 10 na fe no sorry so ho de no eti akufo de de ono wagitum the senti ano say obesi cathedral ekọ ano mamu ni nyina ye kase ye kwa awurade animu a ye bekwa kuhia ne abompa ye e de asre nyankopon so ma ni hira mra ye so eti so ye wei na wo se oye nipa bonini a one de nyankopon na jaji ana meboa nipa da sadi bia di hono mo betima jaji obi aka se wo na ye ni papa we e na nipa ne ye ka gina ye ni so wo ne je no o ma bia metima hia na mama 10 cities hope see de ni so ni papa de yaso kokwa mu no ebi aboni amedi no unhu ye so ho ne ete no eti ani so ade ye ka ye nam ne de kakeka ye de ye hu se de boni ani no ye se awrade ye boni o fa ye boni che yen then ma ye da enkwa eti that is akufado for you eti mo amode mu fi se mo na mo ye training mo na mo kwa yi no problem but the boni ani ama wo be ko school free untu school fees or the boni ani no wa ma wo ba eko school free wuti hei ka wo mu organize se frefro ye pay school fees akwa kutua ye ma school fees ene sa tension ne atete ni nyina afiri so eti wo fees e obi adiboni ani no problem so ne ete no eti wo de obetima koso atoto ayampia aka ne wo pe bia but me de me nim say wo ya ye apart from say ho be ye biaya ye bebo empire asu afre nyankopon so ma mehwe o man Ghana no apart from that no sika de be bre o man so no edoso ye pa encheye NDC general secretary deputy general secretary ni omumpenifo omufa elupre free ha sei eko Israel omukọ River Jordan mu ekoko gina ho si ye bossu ne yakọ Jericho ne yakọ akohwe ho omukọ Dead Sea omukọ Jerusalem omukọ Wailing Wall omukọ akohwe the Garden of Gethsemane eko ewura kanise Bethlehem onso gina Jerusalem a woni tua Bethlehem eko ho nom kokohwehwe ho gina office e India omukọ wase omukọ agbaje omani gege omwate se bibi wo ho eti epese enso edi ye den ekoko hu River Jordan ho nom gogo gina no mu bosu no me madamu dawo ma ranso na seda 2009 I was there eti se wo bibi wo ha se ya no bi Ghana kokohwe cathedral e wo honom wodim ni padodo a ebetu ye kanisen plane se ye ba behwe Ghana cathedral say they are not thinking about you can say the revenue you be generate out of this. And pretty focus was so pesa wo chinam kesia. I saw the nam kitu bi yaden e she drana no.
wo ya say o de dra no nko atumu a wo nyaku but say wo yi nam wo de nam e hya no wo de tumu a na kese aba no aba be den no aba be fa no wetimache no eti de ye no sabe NDC time enye Jerry John Lawrence ne say National Theatre Conference Center o si na Ghana for ho atom say de nyina na yesu that time na me kira de no woni mi say na market 25 cities the market 25 cities je ekufo e de ba ye na move ye na fe de 4500 e move ye ni mo kokosi bebi a eduru ya ansa o free akonya so that time na Ghana for ho atom ana no si National Theatre se yenkoye concert wo honum e wo kra de yenkonko bompa yo yekoye concert na Ghana for ho atom International Conference Center o si no na Ghana for ho atom enye do atamese na be complete Ghana say job 600 na Ghana for ho atom wo si circle interchange no na Ghana for ho atom but yenim say there is economic sense say SCAC sa ade no eti yesi yen ya samu ekoka wo ho ne say na sika no do so too much sa circle ha say cost nko ano eye akufo ado interchanges baako 5 a wasi ana che say ebro so kitwa bi be say ye kan say 20 million say 2 million say bibisa circle ha de nko 260 something million dollars wo fa pokua se ne ye kan say tema interchange ni obeche bilamte ne kan say tamaledie ya ye nyina na it's about 280 something million na hwe we hwe se de pokua se de etie hwe de tintimu na hwe tretie eni ade na de tutututu sa concert party ya esi ahasina ya ma o minority me say wo dis to sa concert party we mu na o ba be ka se ede ekomu didiba na that time they no come in Ghana for ho na come in Ghana for what you say ana wuditro ye ka cathedral the benefit e de bebro man no we are not looking at that we dey benefit de bebro kwakumani wi o ma hene abuta na kwaje ye wo promise ka benefit na bebre ni kwakumani wi o tell me kata